herri honen etorkizuna ezin daitekela ezkondu bide paketsu eta politikoak ez diren tresnekin. Indarkeria eta herrigintza ez diala uztargarriak, ez da osagarriak ere. Ikusi dezute nola urtea pasadiran, 3 hamarkada terdi pasadira, eta giza eskubideen inguruan, ja dagoenekoz, beste aldarrikapen eta beste konpromiso batzuk hartuta daude. Aldi berean esaten genuen, herri honen ukazioa, edo bere existentzia ukatzen duenak, eta bere erabakitzeko eskubidea ukatzen duenak, politikoki ez du etorkizunik izango herri honetan. Bi zutabe horien inguruan, Eusko Alderdi Jeltzaleak azkeneko hamarkadetan emandako pausoak, hartutako erabakiak, ekarri dute, herri hau ekarri duten punturaino. Giza eskubideen alorrean adibidez. Udalek, badute zerrezana eta zerregina kontu horretan. Zati badirudi hemen, 30 urte luze, ez 51 aipatzeatikan, pasadirela eta komunikadu batekin bukatzen dela. Eta herri honetan, baita ere andoainen, eta zoritxarrez, herri askotan, gure lurraldean zehar, giza eskubideen urraketa ugari egonda. Hainbat eta hainbat balore zapalduak izan dira, hautsi egin dira. Eta atzea berriz elkarbizitza hori antolatu ahal izateko, ezinbestekoa izango da, udaletatik hasita, errespetoaren inguruan, bide berri bat eraikitzen hastea. Errespetoa diodanean da, personari errespetoa. Letek esatezun, errespeta bizia, elkarri merezia. Udal batean errespeta hitza, errespeta proiektuak, da errespeta erabakiak. Nik uste udala osatuko duten gizon emakumek, bake eragile izan behar dutela ere. Por lo tanto, los dos vectores, derechos humanos, derecho a decidir, son los vectores sobre los que construir el futuro de este país. Y quien falle en cualquiera de los dos vectores no va a tener futuro político. Podrá retrasar, retardar, impedir en un determinado momento esta estrategia conjunta del Partido Popular y Partido Socialista. Pero una sociedad que mayoritariamente reclama su derecho a ser, a existir y a decidir, va a sortear esos obstáculos, los va a desbordar democráticamente. Por lo tanto, yo sí quiero reiterar en este momento la necesidad de que subrayemos, apostemos, dentro de lo que es la vorágine de la campaña electoral, que en este caso municipal y territorial, en los 4 territorios de Euskadi Sur, esas líneas estratégicas no van a ser alteradas. Y esperamos que la sociedad vasca, también en estas elecciones, en Áraba, Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra, ratifiquen mayoritariamente la defensa de los derechos humanos, la defensa de la existencia del pueblo vasco y su derecho a decidir, y apostar por una sociedad que se construya con parámetros de justicia social.